Danas vam predstavljam tortu pionirku sa ukusom stracciatelle. Torta pionirka se pravi brzo, bez pečenja i predstavlja kombinaciju ukusne podloge od keksa i kremastog fila od vanile koji je obogaćen komadićima čokolade. Krećemo sa pripremom podloge od keksa. U posudu sipajte 250 g mlevenog keksa. A onda dodajte i 2 pune kašike šećera u prahu i 2 kašike kakaa. Izmešajte kašikom da se sastojci sjedine. Zatim keksu dodajemo 50 g margarina. Margarin koji dodajemo otopljen je na srednjoj temperaturi. Nakon što smo dodali otopljeni margarin, dodajemo i 150 ml mleka. To su svi potrebni sastojci za prvi sloj. Sve dobro izmešajte kako bi se sastojci lepo sjedinili. Kada sve lepo izmešate i ujednačite sastojke, smesu sipajte u kalup veličine 26 cm. Onda smesu ravnomerno rasporedite po dnu kalupa. Dobro je utisnite rukom, čašom, kašikom ili čime vam je najzgodnije. Sada prelazimo na pripremu kremastog fila sa ukusom stracciatelle za koji je potrebno 100 g čokolade. Čokoladu izrendajte na najkrupnije, a u nastavku ću vam pokazati još jedan način kako možete izrendati čokoladu. Umesto da rendate čokoladu, možete je sastrugati nožem. Meni se lično ovaj način više dopada jer daje filu bolju teksturu i pruža puniji ukus komadića čokolade. Kada izrendamo čokoladu, prelazimo na mućenje fila. U veću posudu sipajte 500 ml slatke pavlake. Zatim dodajte 400 ml mleka. Kada ste sipali mleko, dodajte i 2 kesice pudinga koji se ne kuva. Ovaj puding je sjajan u kombinaciji sa slatkom pavlakom, a inače je i kremastiji i aromatičniji od običnog. Pošto smo dodali i puding, sve lepo umutimo da dobijemo gustu kremu. Bez obzira da li ste početnik ili iskusni kuvar, ovaj recept će vam omogućiti da brzo i lako napravite fantastičnu tortu koju će svi voleti. Kad umutimo fil, dodajemo narendanu čokoladu. Špatulom ili kašikom sve sjedinimo. Poslednji sastojak koji nam je potreban jeste 1 čaša kisele pavlake koja se dodaje prethodno umućenom filu. Sve lepo izmešamo da se sastojci sjedine. Fil sipamo preko podloge od keksa koju smo razvukli u kalup dimenzije 26 cm. Krem fil ravnomerno razmažite. Kada smo završili sa filom, ostaje nam još jedan korak do kraja, a to je glazura. Za glazuru otopite 100 g čokolade i 5 kašika mleka, sipajte preko fila i ravnomerno razmažite. Kada završimo sa glazurom, i stracciatella torta je gotova. Tortu ohladite preko noći u frižideru i možete uživati u fenomenalnom ukusu ove torte. Ova torta ne zahteva komplikovanu dekoraciju, možete je posuti kakaom, ali i ne morate. Javite mi kako vam se dopala torta, prijatno i uživajte!